live streaming ala Ketung TV nuhun sakali deui sebuah cing balik juhur Lawandri Anggo shopping yang punya ucing kering lagu Bos Udin Bapak Tongkoneng anak Darawolo nyalep kagerha bebeja bah ngapain dah bah pangyoderkeun bah rasa seni suara araraya api janji ketua simpati anu bade hajang selenang neng seni Sunda nu mekar ombat simpati urang kedang ikhtiar ai waramin heboh jaya wayang wong aya ngasin den nuhun wa nuju ngawi anda arsitektur simpati anu bager leutik ke camprenik ieu komo lamun kataksir usine anu Ajaro Haji Yogi RCTI anu bager lang canuduli wah kopi rarang keyang Abang Haji Robin roda malam Cibitung Bang Robin kapayunan Ajaro Haji Yogi RCTI Gunung Batu aya mah anu bager lamun aya kapayu hiburan rek mentang lalaguan tau harusnya jat Sanadoli mual kopi rarang gayana panadede simpati ingkeun api jadi ketua simpati Jakarta bade hajang Bapak Camin Mulyadi mah damang sebut beda bangi pada bulan dodok nih bangun ngorowan Ajaro Haji Yogi RCTI ngobrol bibisikan Mandoran ada putra gabus anu mana Bapak Ajaro Yogi RCTI waduh Bogor sumpah sejati Jaro Yogi sumpah suci sampai mati obat simpati orang mandang harta berdang ayana sapira anu bagus Bapak Mandor Nada mah sayang Bapak Mandor Nada ora jangka ora dinyana-nyana Haji Camin antang arsitektur simpati anu bagus api jadi simpati anu bade hajang disayang deui Abang Robin roda malam Cibitung kapayunan Bapak Edoy Bapak Lurah Haji Sekama deui Bapakku hajat anu mana aturan deui banyak laguna Bapak Mandor Nada Pamandor nada putra gabus kapayuna deui Bapak Edoy Bapakku hajat Pamandor nada deui mana sayang Bang
sepi jengkli tayang suara riri mata riwang apal Haji Sekam anu bager alam endang disanding bulan purnama bulan purnama dede mata petang ada arsitektur simpati pawunangan apa nada deh simpati penting eta Abang Haji Robin roda malam kuring kapau akeli liko sasar lapan tak kuku nu dijuk-juk hilang tujuan apal Haji Sekam anu bager natarang hidup milang imang hitung hilang tukang balik balik papaet tapang juk ke gedung kosong numpui kung petinu urang harita datang ukur nemongan sakit kosong petinu urang ajaroh Haji Yogi RCTI penting impian indit nabareng kedatang cahaya ajaroh Haji Yogi deui bos kayu Karawang Barat aturan Aceh apa Haji Sekam anu bagus apa yuna deui api jadi ketua simpati Karawang Barat deui Aceh bos kayu Karawang Barat jalo sayang deui kamana si jalunya Aceh bos kayu Karawang Barat penentirin barang bos beti kayu apa Haji Sekam anu bagus apa yuna Bapak Jaro apa Haji Sekam deui RCTI disayang sayang Lurah Kota nu bager aya lagun Ombad andang arsitektur simpati apa nadi mana deui andang arsitektur simpati apa nadi disayang sayang apa nadi apendang Abang Haji Robin roda malam deui Abang Haji Robin bayar laguna apa nadi Abang Haji Robin roda malam aja betu api jadi anu bager saya deui disayang deui api apa Haji Camin Mulyadi apa nadi bos rekar anu mana bos rekar deui disayang Pak Haji Camin Mulyadi Nagasari Pak Hajan bos rekar anu bager Bapak Ceng mayer laguna sayang Bapak apal Haji Sekam masuk ka wangi deui Pak Haji Camin nu bager Mulyadi apal Haji Sekam masuk ka wangi deui mana Aki mandor nada deui putra kabus aturan api jadi ketua simpati gimana nada mana ampun asal gas edoy luar neor api jadi ketua simpati garda pasukan api jadi ketua simpati asal gas edoy sayang ada talata anjun katapi ketua maksud anjun api haraton api jadi simpati anu bade hadat sami sabarang tanandang niat abdi asal gas edoy bona gitu apana dede simpati abdi ngantosan garda pasukan obat simpati kapayun deui obat simpati anu bager dugi kaden tenayeuna obat simpati deui Abang Haji Yogi teu aya meratosna Abang Haji ajaroh Haji Yogi RCTI Bos tapi nah antara dateng
Robin nu jadi lantaran opat simpati anu bagus mana deui anu bagus simpati sayang apa nadandri saminggu Palura Haji api Sekam ngantosan Palura Haji apa Raji Sekam Tamin Mulyadi penasehat Palura Haji Sekam anu menang Bapak Lurah Haji Haji Sekam dinten ayeuna Sukma Wijaya Palura Haji Tamin Mulyadi deui sayang Bapak Lurah Haji Sekam aduh Sukma Wijaya tempatan juk aki mandoran ada putra gabung kapayuna deui Bapak Lurah Haji Sekam Abi Sukawangi malad Bekasi aki mandoran ada putra gabung kapayuna ampun Bos Legar Aduh, Komalayaya Putra Simpatik mantan juk Oh Bos Legar Komalayaya mantan juk Putra Simpatik isi gunung bos legar deui adi malad ate-ati matapi Bapak Bandor nada Bapak Bandor iya rasa nu ngancik jero dada rosa pahet pasine ngajadi Haji Yogi Ayah Jarong janji dua saati pakudemen Robin Haji Robin anteng ngeduduk pagukakang Mas Sekdes Edoy Bapak Raji Sekam Sukawangi anu bager Edoy Bapak Raji Sekam Sukawangi sayang deui Maafan Empat Simpatik Guna lepas serida dosa Apa lorah Sekam Api janji ketua simpati Sekam Apa Sang lorah kancan jauh Pak Haji ampun Pak Haji Bos Legar Terepikana ke Bapak Bos Legar awana Bos Legar Komala Jaya Bos Legar Komala Jaya Singaluyut sapi lulungan Bos Legar Komala Jaya Singaluyut sapi lulungan Bos Legar Komala Jaya Simpati penting Aceh Bos Kayu Simpati penting nu urang Aceh Bos tapi Kayu gaji simpati Simpati lebih jemput tanya Bapak suara kariri mata kariwang alam Aceh disanding bulan purnama bulan purnama Waramin sipning Hebat Jaya Wayang Wong mata bentang Imulan umbaran di paunangan di paunangan Alora Haji Yogi Hebat Jaya penting Wayang kita Imulan nu Badon Alamat kapahu Waramin Hebat Jaya Wayang Wong sasara Imulan Badon ngomong jadi Alamat tutup Tangerang yang Waramin Hebat Jaya Wayang Wong tatara Imulan Badon Alamat Tangerang untuk aku Buang balik kamer Bapak ya tapang Alora Haji Yogi hari tak datang ukur nembangan sakit jepet api bertinggung udang api jaji Kudus Brebes Jawa Tengah Intina Jawa Barat datang Jakarta cahaya api
jadi ketua Bapak Lurah simpati Haji Camin Wedi Mulyani kita Bapakku Hadan api Genyoh Uri kapaku Ayo Bapak Cek digoyang Bapak Cek sasara lampang pukul jadi jujur obat simpati anu bae obat simpati Putra Simpati obat simpati Pengarajaya sasara Regal Putra hilang Simpati imang itu Pengarajaya jodoh kanungkung obat Bos simpati Regal balik Putra Simpati Palura Sekap Papaya Sukawijaya tapang jok anjur kadang kosong Sukawati apa lurah Haji Camin anu baga apa lurah Haji Camin Haji Sekap Sukawati tidak bagi padang mulai apa lurah Haji Camin dodoknya bang Mana Hendri Bapak Inspektur obrolan dibisikan obdang simpati terang agak dadang sekan obdang simpati Bila wong tua kami setuju abang Haji Robin abang Haji Robin tebak orang mandang orang malang pandang abang Haji Robin anu mana obdang simpati Garda Pasundan Cibatu monokuri 2000 monokuri balit meraki Pasektes Endoy Luar Leon kubaka Garda Pasun ocayanana Bapak Dede obat simpati Amin Amin ocayanana abang Haji Robin Bapak Jaro mana Haji Yogi pikir Gunung Batu mana pikir kuring keskan kubaka ocayanana obdang simpati mama baranana Bapi ngakuk Waluya pada lepas cerita dosan Waluya mandora Haji Nada Wakil Adi Kanjang kena sauyunan Paip ayo doy luar Leo Ayah Mandor sang kanjang Ayah Mandor ayo doy Ayah Mandor Repul ayo doy sauyunan Ayah Mandor Repul Mandor kelati kawasan gunung Perumahan Ayah Mandor Repul alurang kaji ogi dei Aji